privilegija je imati ovakve dvije kulinarske legende na istom mjestu u isto vrijeme. S jedne strane gospodin legendarni Stevo Karapanđa, dobar dan. Dobar dan. I s druge strane velika kulinarska zvijezda, jesam nešto krivo rekao? Niste ništa rekli krivo. Hrvoje Zirojević, inače ovogodišnji hrvatski šef. Je. Tako je, gospodo, evo još jedanput dobrodošlica. Nalazimo se u Supetru na otoku Braču povodom 14. po redu manifestacije Biser mora. Hvale vrijedna međunarodna manifestacija. Prema vama, kako ima značenje za Republiku Hrvatsku? Pa prije svega ovdje je došlo 20 zemalja, tako koliko sam uspio to i prebrojiti i doznati od organizatora. Doduše, mi smo dvojica dio tog tima organizatora. Dakle, ima puno škola. Zamislite kad jedna škola iz Pariza pošalje 30 svojih juniora i seniora ovdje na takmičenje. Iz svih naših regija su ovdje škole došle. Ne govorimo o seniorima koji se takmiče. Meni su bitno ovi mladi naraštaj koji se takmiče, koje treba malo i naučiti, koji su ovdje došli da nešto nauče i da nešto vide i da se takmiče, da osjete tu ljubav i strast prema našoj struci. A možda i nekakvu nervozu pred publikom da se razbije? Ma da, imaju mnogi, čujete, ja sam kao član žirija, stanete ispred nekog kandidata pa vidite da mu odmah ruke drhte, ja se radije maknem da ga malo udobrovoljim. Ima i takvih slučaja, naravno. Hrvoje, vaše viđenje? Pa evo što je kolega Stevo rekao, znači ista stvar, jako puno ti mladi ljudi i naravno da je to bolje, da ih ima šta više. Francuska, Italija, stvarno ima iz 20 zemalja, malo su ukrstili kuhače, natječu se oko jedne teme, nekoliko tema, ali različita viđenja toga svega i jako lijepi stvari tu ima. Oni to sve gledaju, sve to snimaju, kupe ta iskustva, piju, znači samim tim se nadograđuju i svake godine su sve iskusniji. Prvenstveno i ova manifestacija služi tome da mi naučimo njih dosta, a i da mi vidimo nešto od njih tako lijepo, tako da je ovo obostrano neko zadovoljstvo, ja. Između ostalog i edukativni karakter. Dakle, jednom riječju ovdje što imamo za ovim stolom je jedno kulinarsko iskustvo. Vi kao dva vrsna kuhara, ukratko savjet svima onim mladima, svim mladim naraštajima, svim budućim, nadam se, velikim kuharima. Dakle, vaš savjet na osnovu iskustva. Evo, recimo, ono što je i Hrvoje rekao, ja ponavljam, ovo je jedna škola. Čujte, mi smo vidjeli da, recimo, kuhara danas, ja sam baš ocjenjivao jednog kolegu mladog koji dela rižoto i on zalijeva rižoto sa hladnim temeljcem. Nije meni kao članu žirija da ga odmah, da mu skinem bodove za to. Pa onako tiho savjetujem, kolega, nemojte to u budućnosti raditi. Mi primjećujemo da su ove generacije koje su sada bolje nego prethodne. Znači da i mentori, dakle njihovi nastavnici u školama da su nešto naučili i to je isto tako poruka. Drugo što je jako važno da istaknem, ovdje imate jako puno sada sadržaja da različite nacije imaju svoje dane. Imate, evo, tu su danas imali Slovenci, pa kolega sa Malte je kuhao jednog divljeg zeca i da sad ne nabrajam. Dakle, su bili Rumuni, znači države znači koje dolaze, a ima ih kažem vam 20, svi pokušavaju svoj neki dio nacionalne kuhinje donijeti ovdje na ovaj Biser mora da probamo neku njihovu tradicionalnu kuhinju i to je jako lijepo da se vide i neke različite kulture kroz gastronomiju. Svi su prisutni tu, događanja su odlična, takmičarski dio je ove godine stvarno jedan ozbiljniji iskorak za razliku od prijašnjih, a i prijašnji su bili za razliku od onih prije, tako da se ide kod ti mladi ljudi i evo što je se rekao, taj edukacijski dio i kod profesora počeli su i oni jednostavno, ali znate šta, to je jako puno godina rada, sugeriranja i tim mladim ljudima i mentorima za sljedeću godinu šta bi bilo dobro usavršiti i evo počeli su se malo nekakvi rezultati polučivati i vidim da su ta djeca zadovoljni i mentori odlaze sretni i samim tim ozbiljni su radovi, tako da smo ipak mi malim jednim dijelom dali svu to u obol i evo, mislim da činimo jednu dobru priču. Ako nije dugo da vam još dopunim samo, mi smo rekli,
Dakle, vi imate ovdje nekoliko OPG-ovaca naših koji su došli Sa svojim proizvodima, dakle, prezentiraju svoje proizvode. Onda je ovdje došao jedan uvoznik, da ne kažem, svih mogućih proizvoda za pizzerije kojih od nas ima, nažalost, jako puno, a i to je pozitivno. Onda došao je jedan kolega koji je stručnjak i gotovo ekspert za brušenje noževa. Njega smo pozvali i on sad ovdje isto demonstrira. Rekao je, najoštriji Slovenac. Svim kuvarima kojima su noževi loši mogu doći kod njega da mu pobrusi noževe i da nauče kako se bruse noževi. Dakle, vidite, jedna velika škola. Je, velika škola, išlo se u širinu i dobro da se išlo u širinu. Spomenuli ste bili i gosti iz Francuske, gosti iz Italije. Hrvatska gastroscena u odnosu na te velesile? Mali smo kao zemlja, jako smo ponosni. Bez obzira što smo mali, imamo lipu, dobru gastronomiju, možda ne toliko široku, ali jer smo i mala država, ali to što imamo, sjajni su okusi, autohtoni, dobri, domaći i kao takvi se moramo, znači, prezentirati u svijetu, bar kroz ovu ljepotu što imamo ovdje oko sebe i taj gastronomski dio sa ovim namirnicama lokalnim koji imamo, što se evo rekao, i OPG-ovi gdje ljudi dolaze sa stvarno sjajnim stvarima, to kad primijenite u kuhinju, dodate svoju strast, ljubav prema kuhanju i u konačnici imate sjajan rezultat. Tako da definitivno imamo šta pokazati. Stevo, u budućnosti, hoće li Hrvatska imati dovoljno tih lokalnih autohtonih namirnica ili će utjecaj industrije tu prevladati? Industrija je neumorna, čujte, oni melju i nažalost oni su i tragičari za nas, da ne kažem kuhare koji drže do te profesije autohtonih jela, namirnica, da ne kažem iz svog vrta, ono što nam sve priroda ima jedan restoran koji ja znam kraj Karlovca, veli mi koristimo sve što je 1100 metara oko kuće, dakle i jaja, domaći sir, ne znam, i nekakve druge proizvode koje tamo ti seljani mogu da donesu. To je budućnost. Danas smo imali jednu prezentaciju našeg dragog Veljka Barbierija koji nam je prezentirao jednu svoju fantastičnu kuharicu koja se temelji upravo na tim autohtonim namirnicama koje se nalaze, koje rastu na našim otocima. Znate, kad vam jedna kolegica slastičarka ove godine pobjedi kao najbolji slastičarka, a ona je sa Korčule, a ona kaže ovako, ja imam ono što imam u svom vrtu i toga dela kolače. Pa to je fantastično. Fantastično. Jedna fantastična stvar vezano uz hrvatski gastromarketing bila je poveznica Hrvoja Zirojevića i Bona Voxa. Je. Znači, jedan dio smo napravili tu malu priču, dogodilo se, evo, dosta sam puta ovo ispričao. Još jedan Hrvoj. A još jedno. Jednom sam se dogodilo, pojavio se tu, njih 8, servirali smo hladna predjela, znači 6-7 komada, zamolio je konobara da šef dođe, šef ima posla, izvinio se da ne može doći, malo je to njemu bilo čudno kako se nije moglo doći odmah isti sekund. I sad nakon obavljena 2-3 slijeda toga svega, hrane u izobilju, njemu sjajne, meni sjajne, ja se pojavim sa nekakvim desertom, platom svega toga, autohtonog, vrhunski, ukusno, dobro. On je zapljeskao, održao mali govor nekakve zahvale, zagrlio, poljubio, sjeli malo, popričali, popili jednu lijepu bocu vina. Evo, nastali se nakon nekih 20-25 minuta nekoga malo prijatnog razgovora, ja otišao na posao i evo, stavio nešto malo to na face, da ne kažem sramežljivo, ali u tom smjeru je to išlo. Međutim, sutra dan je on na svojoj službenoj stranici odio tu, a okači jednu malu priču tu od meni i onda je to... I, znači, na moj rastanak od njega, u stvari on mi je kazao, kaže, nekakvu vizit kartu i sljedeći put kad dođem u Hrvatsku volio bi da opet probam tvoju hranu, da jedem. I tu smo nekakav kontakt tu razmijenili u tome svemu. Prošle godine, evo ga opet, tražio mene da dođem. Dojmilo ga se. Je, vrlo. Ukrcali su u Italiji, došli su s jahtom do Palmižane, tu su ručali, malo su kupali, vratili su u Italiju. Ja kažem, došli ste ponovo, kažem, meni obećao sam ti i
malo smo što pričali, ja sam da morao svojim poslom, tako da... Lipa pričica, savršen marketing, a takvu jednu sličnu priču ima i gospodin Karapandža, Frank Sinatra, Stevo Karapandža i pašta bolognese. Da. Ja sam radio godinu dana u Savoju, to mi je bila životna želja da radim u Savoju, dakle u Londonu, dakle u kuhinji koju je još Escoffier udario temelje, i radio sam u hladnoj kuhinji. Nas je bilo tamo jedno 15-ak u toj ekipi. Jedan Italijan, Vittorio Bossato, to se sjećam jako dobro, je bio meni šef i bio je običaj da se svaki petkom jede pašta. Ali samo za naš taj odjel. I to je tamo neko kuhao. I ja velim Viktoriju, rekao daj da ja jedan puta napravim špagete bolognese. On je bio sretan da neko se javi. I ja sam to naravno napravio po mom nekom receptu koji sam ja radio. Sljedeći petak opet sam ja morao, pa opet treći petak sam ja morao, ali svaki put su se i kolege iz drugog odjela kuhinje tu pridruživale, tako da sam na kraju morao raditi, da ne kažem, skoro za cijelu kuhinju. Tada je šef room servisa, dakle u hotelu, bio jedan naš kolega, mislim Popović, gospodin Popović, Dubrovčanin inače. I Frank Sinatra je tada gostovao u Londonu, mislim da su mu čak neki 7 soba spojili i tako dalje, i tu se počelo za te špagete i naravno šef Trompetto, mi smo ga zvali Trompetto, je dao nalog da ja pripremim špagete za uz sve ostale Italijane. Da. Interesantno, u Savoju vam je skoro, ako se ja prisjećam, 70% personala su Italijani. Ne znam koja je to tradicija, zbog čega. Kako vam je čast dao u stvari? Nisam imao nikakav čast, ja sam bio jedan dio te brigade, to je bilo 120 kuhara u toj... Ali u sve Italijane vi pa meni je osobno bilo, evo, jedna lijepa priča je, ja se time ponosim da sam zadovoljio Franka Sinatra sa špagetima bolognese, i to je moje jedno drago jelo koje ja danas pripremam. Danas je Veljko na svojoj promociji svoje knjige spominjao da sam ja jedan od kuhara rijetkih koji zaljeva bolognese, odnosno to meso, sa crnim vinom. Ja sam rekao da, ja zaljevam bolognese sa crnim vinom, i to dobrim crnim vinom. Tu je tajna. To je možda, dobro, tajna je naravno i u mesu, i u luku, i u svim tim sastojcima. Inače, ja težim jednoj jednostavnošću, nikada ne pretjerano. Recimo, kod bolognesa vi morate, ako stavite lovorov list u taj, a ja ga stavim u taj ragu, morate ga na vrijeme izvaditi van, jer on će eventualno, ako ostane duže, prevladati i ubiti ono što ja ne želim da bude. Gospodo, ovo su sve pozitivne teme koje smo u ovom kratkom intervjuu i pretresli, ali ne mogu nikako zaobići onaj problem, a to je veliki problem što se ugostiteljstva u Hrvatskoj tiče, nedostatak radne snage. Kuhari su tražena roba u gradu, kako kaže jedna pjesma. Kako doskočiti tom problemu? Gdje je zapravo srž i početak tog problema i kako to riješiti? Stevo. Gledajte, ja ću reći samo, ja davno pamtim jednu priču na radiju kad se jedna majka sva u panici javlja i pita jednog psihologa, veli, znate, ja imam problem. Koji problem? Pa znate, veli, mi smo inženjeri, oba dvoje, muž i ona, veli, naš sin se odlučio da uči za kuhara. I onda je psiholog jako lijepo rekao da je to jako pozitivno što je dečko koji ima talenta za to, što se odlučio za tu struku. Ja sam živio 24 godine u Švicarskoj. Moja djeca nisu kuhari. Nažalost, moj sin je ošao informatičare, tako nešto skoro i kćer. Međutim, zašto? Jer njih u školi nisu odgajali da mora, kao kod nas, sin zubara mora biti zubar, nego jednostavno da se taj talent koji svaki čovjek ima, da se dade. Mislim da naše pojavljivanje na ovakvim manifestacijama kao što je ova itekako doprinosi popularnosti ove naše struke. Naše pojavljivanje, vidite, na televiziji, vidite sad, nema televizije koja nema emisiju, svi kuhaju, ja bi se ovako izrazio. Jako puno škola sad su bogati sa kuharima, više se ne traži se stolica više da bi se išlo to zanimanje. Međutim, mnogi nestaju. To me brine jedino, škole su pune, a mi nemamo kadra. Dobro, ja to mogu pravdati, radi se toliko hotela, toliko se izgrađuje tih kapaciteta gdje se traže jednostavno to zanimanje.
iako je ono itekako atraktivno, dobro plaćeno. Nažalost, ima tu, da sad ne govorimo, nekih problema oko aranžmana tih ljudi, ugovora, bla, bla, bla i tako dalje. A mladi ljudi, ja savjetujem svakome da ide malo u svijet, jeli, ja sam, nema kontinenta gdje nisam Iskustvo. bio, ali ja sam se uvijek vraćao kući, jeli, i preporučujem tim mladim ljudima da odu van, ali sigurno da se vraćaju kući jer ovdje im je najljepše. Hrvoje? Evo nešto, znači na tragu ovoga isto jedna mala anegdota davno sa jednom privatnom ugostiteljskom školom gdje sam bio kao predavač. Jedna majka je održala jedno predavanje toko jutra, došao kući, majka od jednog djeteta koji je bio tamo, koji je bio onda u drugi razred, zove, kaže supruga, evo zvala te neka gospođa, sinu si predavao, i ja nazovem taj broj i majka, predstavim se ko sam, i majka počne plakat. Gospođo, u čemu je? Kaže, hvala vam lijepo, kaže, moj sin je došao danas kući, znate li vi ko je? Kaže, majko, mama, znaš ko je bio danas na predavanju? Spomene mene i kaže, ja hoću biti kuhar, ja hoću biti to sve, cili srita, i žena plače i kaže, hvala vam na tome što ste mu od nečega što je bilo ono dosadno, sve to malo se napravilo, pokazalo se malo finta, trikova, kad se ušlo sa emocijom, sa nekom strašću, to dijete je dobilo nekakvu pozitivnu injekciju i to je krenilo. I još takvi XY tina anegdota, moramo raditi sa profesorima i oni s nama i mi sa tom djecom. Jednostavno tržište je ono eksplodiralo, puno potrebe ima za kuharima, konobarima, pomoćnim osobljem, jednostavno teško i mislim da ćemo morati, još godina će mora proći da se educira jedan dobar kadar, da to nekako dođe sve na svoje. Ali je dosta jako teško, škole su počele dobro raditi i mislim da će neke godine naredne koje dolaze, mislim da će biti sve malo lakše i lakše, ali mora još proći vremena. Ali na dobrom smo putu, ok. Kuharsko zanimanje je danas izuzetno atraktivno, interesantno i traženo, za razliku od prošlosti. Pa ne, ja se sjećam mojih početaka, slušajte, onda je bilo priča, ja kuhar, šta, to je ženski posao, jeli. Međutim, kad sam ja se probio, kad sam došao na televiziju, kad sam vozio MGB, jeli, jedan od ljepših auta u Zagrebu, jedan sportski dvosjed, onda je to bilo, malo se menjala ta priča o kuharima. I možda je naša generacija, evo i Hrvoje, možda smo i mi djelomično zaslužni da se skine nekakva priča oko tog zanimanja, pa danas svi kuhaju, danas se više niko ne srami kuhati. Danas imate stotine hobi kuhara, dakle u familijama se prosto muškarci takmiču ko će šta bolje napraviti. Ne stide se više tog zanimanja kao što je nekada tako bilo. Hrvoje, Stevo, veliki ste kulinarski šefovi. Tko je šef u vašoj kuhinji doma privatno? Ja dijelim sve sa suprugom, jedino što ona kuha kavu svako jutro. Tu se nikad ne petljam, a ovo drugo podijelimo zajedno. Hrvoje? Ja sam kući. Kad sam kući dok nije sezona, onda kad sam kući u biti ja kuham čak i kavu. Jer kaže gospođa da ja bolje kuvam kavu, naravno ja se njoj ne da ujutro dignit prvoj. A evo kad sam na sezoni, onda supruga doma kuha za djecu i to jako dobro kuha, jer uvijek me kritizira da nigdje ne spomenem i to, tako da ću ovu priliku pozdraviti Sanju moju, moje cure, tako uglavnom ja sam, kad sam kući ja spremam spizu, evo i djeca su dosta, moram priznat, malo tu zahtjevna oko toga. Uvijek se to, pokušate tradicionalnu hranu, a to bude lipo domaći, ima to sve, ima malo to, one vole, ne vole, pa mora tu uvijek 2-3 stvari nešto kuhat, ali doma sam ja ipak. Kapo. Gospodo, hvala vam na intervju, puno sreće u daljnjemu radu, lijepi pozdrav svim gledateljima s otoka, Brača iz Supetra, 14. po redu, Biser mora.